Bismillahirrahmanirrahim. Adel. Jengkol empuk, teuy pakai sambal coel. Lokasiun. Wah, ada belanja. Bismillah. Tahu gede, habak aja weh. Bismillah. Sayur. Mantap. Dan salada dihabak guys. Seruput sayur asem. Bismillah. Mantap. Ada daun tangkil, ada jagung, ada gedang. Naon gedang ngarannya? Seeta gedang itu naon ngarannya bahasa Indonesianya ya? Ada tangkil itu melinjo. Oh, gedang itu naon tadi? Tadi mah inget itu gedang naon ya? Oh, pepaya. Pabelit aku bahasanya. Jengkol guys. Mam dulu yuk, ilah lapar. Bismillah. Ini hulu cumi dihabak.